Intun din makabael dagiti tumtumengon. Tay di kan makadaras nga umaddang kas idi. Sam item pay nga ta iti bisong ko. Ket isman nagtupay iti apagbetak. O biyag ko, siyak, ayatan ka, hanggat sitang tata. O biyag mareg, reg, pusok latakin ka, kas di 23 ta. Kas na panood ko, datat lagpanagayat dagiti sakit ipateg ka iti tunggal alda aladang gam katoy bukaw ko biyag ko at panagkadit ka sidong mo ungan at sirok iti bit-bit dinggam kapog jakon nga iabkas malabit daytoy ribunong nga ayat Intun agkalbo aken agkabawag ko. Didakton malagip dagiti tattaon. intun di ak makaay-ayam ti gitara ipateg na to kasi paiti kaunggam kitinto bali intong kaano man ugyag ko isem mo titat panunot ko ken lagip ko kastat panunot ko lagpanagayat dagiti tattao nalabit na isupanong pala uray bitot suntumaren nagdalanan amuka siyakit maawatam biyak ko itan at pinagkadita sidong mo ungan at sirok iti bit-bit dinggim kapog to'y barukong ko jakong nga iabkas nalabit daytoy libod mo nga ayat You're